Добар дан, друже! Я сам куваріца. Želim da napravim s tobom neku salatu. Hajde da vidimo da li ti znaš koji ima vrsta povrća. Reci mi koje je ovo povrće. Tako je, to je paradajz. A ovo? Bravo, to je krastavac. Reci mi koje je ovo povrće. Tako je, to je paprika. A ovo? Bravo, to je luk. Da li znaš to povrće? Tako je, to je bijeli luk. A ovo? Bravo, to je kupus. Da li znaš to povrće? Tako je, to je patliđan. A ovo? Bravo, to je mrkva. Reci mi koje je ovo povrće. Tako je, to je krompir. Da li znaš to povrće? Bravo, to je bundeva. A ovo? Tako je, to je rotkvica. Da li znaš to povrće? Bravo, to je cvjekla. Odlično! Hajde da ponovimo šta smo danas naučili. Paradajz, krastavac, paprika, luk, bijeli luk, patliđan, mrkva, krompir, kupus, rotkvica, cvjekla, bundeva. Uzet ću za salatu to povrće. Paradajz, krastavac, luk, papriku. Ja ću narezati to povrće. Bravo! Danas smo naučili toliko novog povrća i pripremili salatu. Svaka čast! Vidimo se!